Kavuze kugira nk'utuntu twabasazi. Kavuga ati tunongeze twa. Bari bikuye ku promoter kandi ya promotinza abasani benshi kandi twemera sana. Ariyo Demana. Barako bavuga ati ahageze ubu ageze ku rundi rwego yarenze urwego aho ibyo asigaye akora umengo hasigaye harimo agasazi gato. Oya gusara ni bisanzwe. Gusara kandi abanga umusaza amenya undi. Nje ntabyo. Cyo yatari umusaza ariko. Azonzi kwe. N'umusazi. Oya uravye like nivyo benshi bavuga. Baba baririmbyi ya promotinze yaba ba promoter bagenzi biwe baravuga ati aho bigeze. Oya uzoshobora gusanga usara yara. Iminyuro yo gukora. Ushobora gusanga ari system ziwe mwihumita. Ujya kubera n'umu influencer, ujya n'umu promoter akomeye hano mu Burundi. Nukuri kandi cyane. Hari byinshi yakoze. Mugabo bariko baratanga. Rero nta mumenye iminyuro y'umuntu. Haro n'aba posting ngo bapfuye.